Pričamo o dijabetesu tipa 2. Bolesti koja upadne u tvoj život kao nezvani gost. Popije ti sok, pojede čips i onda još kaže: zar ti stalno ne jedeš ovako? Evo kako to funkcioniše. Ubaciš u sebe tonu šećera. Šećer u krvi skoči kao student kad zakasni na ispit. Gušterača, dobra, stara, izbaci inzulin i kaže: ajde, u red glukozo. Ali ti nastaviš da jedeš kao da si na godišnjem odmoru, u Las Vegasu svaki dan. S vremenom, tvoje ćelije kažu: inzulin, to ime mi ništa ne znači. Rezultat, hronično visok šećer u krvi. Kao žurka koja ne prestaje, samo što umjesto DJ-a imaš neuropatiju i bolove u stopalima. I nije samo do šećera. To bi bilo previše jednostavno. Tu su i hemijski obroci u obliku grickalica, večere u ponoć koje svijetle u mraku, stres koji ti razara hormone i fizička aktivnost ravna pokretnom fikusu. Ali evo za promjenu i dobre vijesti. Dijabetes tipa 2 se često može preokrenuti. Ozbiljno, tvoje tijelo je čudo ako mu daš bar minimalnu šansu. Riješi se gaziranog soka, prošetaj po komšiluku, lezi ranije i gušterača će možda reći: hajde da probamo još jednom, nije lako, ali znaš šta je teže? Gledati kako ti amputiraju nožni prst dok se pitaš da li je ono čips od juče zaista vrijedio toga.